And we are live. Yeah. Okay, let's test the live. Test your live on your end. I'll test our live. Test, Um, test, test. testing. Testing 1, 2, 3. Yeah, way All right. tattoo. Okay, let's see that. Yeah, the sound is good. Wow. Talofa lava, everyone. Happy Wednesday, halfway through the week. O kasi vave le alo vai asali sis. Lily, Um, sorry. yeah, ole ato no fo le tau mai moa mai. I le matio. This is going to be first of many more of this, podcast coming out. Yeah. Olea, if I tell we're live streaming on multiple platforms today. I think Betolu, Facebook pages, mate live and a YouTube account as well. So wherever you're tuning in from, fatalo fatu, ile pa ia man mamanua o le atu no pele sa mo lo mo mai il nei live stream. Yeah, talwaila ona te mua lava le o fai ele ma live stream ma lo uso. No, my sister from Ola leta o atu oi atu no leto te mai mua mai le screen leto te mai tau mai. Yeah, ese atu no uia mate join atu the power of social media. Ai pele That's right. mai. Se I introduce atu ia ma ua atu no fole mai le mai mo mai follow us Victoria, Vicky au ia e fofo ia le mai mo mai o followers I le fatua ia Vicky le mate to alua. Ia le la introduce atu ma ua ia. Ai po le apo le mafuanga ua ma live atu ai nei afi. Ia le apo ia le sefe au o le a moli atu le mafasoa I le nei afi man fasoa. Ia talofa sis. Ma, lor sei fua, Deb. Ia, viele tu le nea fiafi fatalo fa fapito atu foi na ia tato isi o tato watunu sa moa pele le anganga. Ia fatale le mata mai po le mai moa mai foi. Ia, le nei foi tau mawhainga o le tato Live Good. So we o ma ua I o lo iai, we are part of Live Good company. Ia, o le uso ia Deb, ia, se tasi foi o tai lunga foi tonu o le tato company nei o Live Good. She's a platinum. Koe kasi ale rank le toi o ngā diamond no le o Deb. So well done. O le fiafingi. Ko ke le o kalangoa mangi in kia o sifi mea nge o ko kalangoa. Lea watau whaasanga mai le fiafingi. Ia, mana o foi e watu se whaasoa foi le nei e fiafi. Ona o le au ngā o nei product o le Live Good I le ngata mō mātou ia wa iai. Ia mo le tātou watu nuu atoa. Ia, ai malo lava ia le uso ia Deb le nei e fiafi. Ia, na e whapia foi le malu tātou watu nuu. Sorry, au fele te awai mai ai mo le mai moa mai o nei isi o le silafia ia le vaenga le te au Ia o mau mai lo mai te nei, mai ne. ia patai te, ia o le ngei, ia o unga whangau I Samoa o lai kukuila. Ia aloha siksengi New Zealand, ia o le au kilani le iai, ia o le Samoa ma o yo, ia le ai ma se apakasia falua o mixei toto. Tamasi umutina. Tamasi tinapia, ia. Ole sa mua moni lava ia o lo mato mau nei au kilani. Malo soifua ia nae sa mo le uso ia Vicky e o loo mafuta mai au kilani ia o au ti nei I Brisbane I Australia. Ia ese e tutusa company le mate iai tutono ma le uso ia Vicky. Ai ese teams. Ese ia le team e iai ia Vicky ese foi lau team. Pa ole savalinga mai le nei name company o lo ma ngalulu ai. O mawa ai ai no o matau sanga single wa ato o Yeah, matau sanga lu ona awai mama ua mawa ai ai e fai lava si toa tele le malo le tunu e mana o mia le benefits mai I o loa ia tātou te whasoaina ale e Vicky. Ia lea that's lawa right. ia le mana. Instead, ole
compete against each other. Po ai e whaasoa ati a lea, o ai whaasoa ati a lea. Ia, o le taimi mua lava le nei, ia lewa i le manatu, o le compete la ua, regardless of different teams mate iai, but we have to come together. Mo le kako wako ngua, inga ia whaingo fie, inga ia o ngā o aku le whiau. Ia mama whaasoa atu, ia wai whai lawa fo isi tele o le knowledge le no fo ma boss mama lea ma te to alua atu lungai nei. So it's a privilege to have her on board tonight. Ia mama whaasoa atu. Ia se to whaalongo fo ipe ACR, ia ua ma iai te tono nei journey, ia o le Live Good o le company e peisi tono America. USA, yeah. Olale, taimi lena e join ai, Vicky. Yeah, about this time last year. This time last year, Yeah. Around the same time last year. Yeah. A little bit of the say fast. Yeah, that's fine. That's fine. Before we get to the products. So nga share mai sia o friend leo ke ia ilanga team. E ngofo ngai Brisbane o Samoa faso mai ile porkalame nei ile lua fe lus fuma fa ma le over ma le tolu tau sanga o ye company ke ko fa ia mai es company ine ai wa tolu tau sanga over ma le lua tolu miliona members o le company de ma ko ki ai so aton we follow tanga in my products. Dia ai ia lo to follow company wa mata ona ta mo e company wa lo to pepe so in fact Deb, sorry so no tu langalia. Actually, Live Good was founded in 2000. Sorry, Luafe Luas Fulu. So 2020. But ole luafe luatolu converted into a multi-level marketing business. So it was a brick and mortar business. My luafe luasefulu. Luafe la luatolu le fatua converted as a multi-level marketing business. So yes, it's not a new company. It's not a new company. Lela, I like na ia pe ata touch for ile ba enga lea a wai pe e ona faisi tau mo fie te lo tatou product atoria. Atona ye se taimi o ke e ka ke faaso ai ile ese senga mal mafua anga. E le ona tau mo fie ato tatou product I lo products similar le ye to non ma ke mingai. But for now, I want to talk about our stories and why we're part of this movement and this mission. So nga faaso mai se friendly le lua fe lo sumalfa. Yeah, ka minga ka kiri yang kiri yai sa fai singa ka break my after so many business that burned out. So yeah, ka go never give up. So sale I ready life faile ile tu langa le te iwo o ya amakanga kausanga lua fe lua lima. Yeah, o ai etu ale faaso my lover. So I was inspired of ape la walwe. So I was sitting on this so umanga faila sign up away se ka ngo feel me ke avia ya uma affiliate and I was just sitting in there ngo loa ai products kile yang o kile ai products. But then I saw one morning a promotion boss mama here Victoria Victoria might have like take the opportunity and get in serious lo masa lo ona fa so le porkalame and I saw a promotion by a gold leader. And I was like, oh my gosh, I know Victoria. I know Victoria is a boss mama. I know her. She's a businesswoman. And she's in this business already. Because I was so inspired by that, sis. Because I didn't even know Polealeme ka ole code leader. So I went on the compensation plan. In a way, you inspired me. In a way, one way if I maka compensation plan for the first time. Poleale me ka ole code leader and I saw a code leader lona winga was se lau tangata I te tono lau organization se lau members and I'm like oh my gosh over lo ia tore kangaka se lau ia ko kiki o mai I kangaka lo ke loa lo ke ngofo lava I so you really inspired me you're my inspiration in this journey. What about you? What made you said yes to the opportunity and part of the movement? Yeah, that's a very good question. Now, just like you said, we had enough of everything.
For the past, I think for the past 10, 15 years now, let me tell you guys this. For the past, when I first arrived here in New Zealand, I said, we came across this type of business going up. Yeah. Mm. Loco. The reason why is a lot of fifi business here. The reason why is because any opportunity for pay Samoa. There's Yes. nothing. There is nothing. College full of sa wingi, and throughout that whole time, business iwa pianga o aku sa mo. Oh my gosh, nga loka skamal, wala nga laku malanga business nga. Yeah, it was a legit business. Yeah, wa faye fo imanki pola kama ye oi, nga aku mali business. Yeah, nga fale ko nguma. Anyways, so when I arrived here, I saw there were heaps of businesses and opportunity. Now, there's one word that get me going back to these businesses, or residual income. Yeah. It was actually the income. It was not so much the product or anything, may legal o pising o kalo. Yeah, products are nice, they're fantastic, whatever it was. But what keeps me going was the residual income. Na mula to ele si pela winga le upu. O lau tupinga kasi te me fai lau ngal winga e maua lau mei koe lau pei koe maua foi lau pei koe maua foi lau pei. So even when you take a break sometimes, like me sometimes, I take a break, but I still get paid. Okay. Yeah. Pero ko ema singa o take a break. Oika. But I still get paid every single month and every single week from, the work that I've done. Now, that is the reason now. So last year, one of my friends from church, like I was saying, my link, and I'm like, I am not gonna look at anything anymore. I am done with this type of business. I think I'm really done this time. Like done. Okay, I'm done. I live my face so at church because she's my best friend at church. Um, ai okay la ama fa va ku la ku mai o pi o lisi ku wa lai vai mai lo o pi o ku ke ala yo ala va la ku ya. Trying to avoid the. Yeah, I was trying to avoid her. I was like, no, I'm not gonna do it. I'm like, that cool. I would have watched it if you had sent me a link, but you didn't send me a link. I was wishing, like, I was hoping that she won't send me the link. She only sent me a text to say, hey, sis, would you take a look at this? But she forgot to send me the link. So that was like 3 or 4 weeks after. Oh, sorry. Um, finally, she found me at church, and that's what happened. So I came home and finally had a look at it. Now, the two most appealing things that I was looking at, one is the residual income. Like I said, it's the residual income, and two, the products were amazing because the very last business I joined just before this one was a healthy business as well, like with healthy supplements and everything. And I tell you, it cost an arm and a leg and a ear, and, oh, kasi kamaka. Look of your Oy, healthy. oye, sila la kalwe, may saka ngongoy, ngale, saka pa umangoy, kui ay ingu. O kasi kamaka. Yeah, ia nga ia le fakwa e muli mai ngele sa sala pa ia le mera ia waka mafau all my life ele nga kai ngi usila even worse in Samoa ia pe le mera wa kilo lo la ye. And we found now a product here ile live good one of the the best products out there in the market. O le makuale le o le quality of product ngai. A o le kau. We say maua product e lima pe ongo I le kau o le product e kasi le merengo ia. And that's where the makua whaamalosia loa because, all in all, we realized that our health is more important than money.
Yo lea nga kele kupe ai fa alo kai au malo. You know, yo onga ole le taking a le ia ka mai I had a kalwai lele take care inga lele yo Latino. You know, we only have one life, we only have one body, and your priority, your Latino. Come take care more Latino. Wa ele se nga mara yer ka vale mara yer fale we me ka ka o ka ma I fa so ako. And that's one of the reasons why lengo wo kilo because of that. So mostly yes. Yeah. Ua felefele solo lo ulu wai mole sila fiele malo le tunu lo fa so mai ele yon matala no nga ele preppinga we just got on the platform and came up here, so we're going to be all over the place but inga ia piki mai me ka won mafa, so we will get to the products, but you know ongol malai mo moale we just want to talk more about the kaufa ongo sila fia po fiele e wala mai ia products nga so ole mission ale company le ngai mako products inga ia mawhai e so se tasi lava ona access ia health products I se tau ngufie e pe ona whaasoa ia whatua ia Vicky ia ole makua I kanga ole kele yo products ngako distributor for I isi company health products nga iai ia e ke te kau mosu lava e so onga push ia products onga ole kau ngaka e kasi lava le lua le ia products e kasi o isi company e kasi ale products wa se lau mong kupu le products e kasi po over 200. Yeah, so e fai fo yo le tatou nau ia tatou fi ola. Ia ai o le whainga tāwha le whaasoa ia waka ko Samoa. E kele le mau mea ia o isi kai mi ia wha amisi le hau whai ia e alo kupe e whai e whaalawe lawe ia whai whaalawe lawe ia ai o le pe o le simea mataina na I le pisimisi le kapangingi. Pe o ansau no whatua. Ngā maka mai I le luafe luasfulu. So le usawa vale atu I le ono tausanga. Pe taenga koe remodel le kampangi luafe luasfuma le ono. O ngā sui loa leo o le Skyly le whai e kampangi mako. So o ma Uama Victoria, we are affiliates. We're not distributors. O le asa uloi le sesenga o le affiliates ma le distributor. Awai o le distributor e laku kawanga au e whaka e sao le product but we are affiliates. We just promote. Le asa uloi le sesenga o le I mean that's true, sis. Ole pe o lisinga mea o ka kilo ai il kampangilia. Ele fa malasia e ke alu Xiaomi products. Ia ole kelo nga isi kampangi nga kai ai. E ka ke alu e su e mangi customers e mai e whaakaua ka product. E whaakaua ki a ika. Ia by here and live good. Whai ala oe member whaakaua ala oe product. Ia, ma e manuia ia mamalo si o ia ngo fasoa ko voela ia lesi ia manga oai ia sa wa fo ia la ia failanga ia mempa whakaua ia nga ia products, that's it. But you don't need to sell anything. Ele require ka ko ka ke oi e whakaungi product mantu langa whapenga e pei o ngā ka ke lofa fo e ke lo ngai isi company o langi whangu o langi whangu sa oi ko ki kia ka kau kala ku you have to sell for a month ko o langi e ka kaunga e alwe sell whakwa meat lau ngau target o le ngā masinga oi e lengi mea whapenga e ke le ka walu e saungi product e le ke le ka walu e ke le ka walu venga le whaakau mangi product se fia mal company no a vai awa vai lau member ia a vai o aku nge masinga wa uki e whaasoa e re se meo iai ia o masinga fau ia whaisa waka pia e maha oai e le fosia e le whaamalsia tātou e sell e se atu e le whaamalsia tu fo I tātou e whaatau wina many product mai le company. Yeah, malo, mana ia tele le vanga leise kau leise pressure mai le company, pressure mai le apply na me ia o wai ka ki fiolinga le pressure nga isi friends ia e saul e o lo fai ungol ka masinga ia o mai le pressure nga ia ka go through our inbox ia like if ia wa pe yo le mianga a de pe yo le mianga re ko fa ko pa wa le company e va ai ngai members so pe ko la ai ki ia members
Wahal po Kaya ai ki kawa. pora. Mapiya ko wako po kau lai ki po ko school kau sanga minus back le we. Pewa go to lumale annually. Yeah, because you know we don't have that pressure to sell anything, but la wa ya lui motato. You know, if you have a body and you think you're healthy, yes, I will tell you. E alua e mamai umai o ale pepe fatua fana we mai lava. Ia hu o ai kako la kako mafaufa wele o mani mai ya kako. Kake mamai uma e ia ke me ile aso. A lot of times kakele lo ala wa kako mamai. La e alua le na ku ta na ngi ale ma se lo. Ke ia la me fo ma ia sabi ko e lua vai so ia ko ia nga sa rola ia wo o ka mal kere lo ka ko ia ale nga fa ia ko ke mi le malo si o ko ale angwa ia pe ole me foi nga mai e ti ma stato what you know ta awa ka ke fai me tu awa ke fa pe wa like ke malo si wa fai singa leva Malaysia le mea ka ko vai mai vai a koe mai o ke le suka o ke le koko mau lunga va i re nga u suka mai koko mau lunga ki mai o But me ale vai a koe mai o ia seki a o ke le suka o ke le koko mau lunga o ia ngalo ya o le ke le o si me ala ia pa pe os potuanga nga ma tu ia Sa'olai, e sele mana ia tafaso ma le residual lava la lea le wafia ia masinga fai le break and the residual is still coming but you know so se bisingisi lava ia lava ia po so se vaenga so se mission ala o movement ia lava na reward se tatu te mo mai faso ina so ngai me ka nga no pressure to sell the product, it's optional so mo ia whako a maka mai a maki ne kausanga kea. I whako sold lava lau first product ia yang wali kausanga ngai. I sold my first product yang wali kausanga ngai. So you know, I was focusing on the business side of things as well. But o lewa o mai gaming was sui fo ia, you know, we review our journey. Was sui fo ilaka I see yes, there is a business side. So as everything else that we do in life, there's always a business side. O lau whaakau le ke ale whaakau me lau grocery o i a Bose, ia po o Woolworth or Back and Save. Yeah, it's the business side. Yeah, so there is a business side of it. But what's inspiring us, ma Victoria o ma Fasoa, our people need these products, and there's so many other products out there, but you know our products stand out because they're organic umamako products, and they're made in America. Yeah, long vinga good quality. You know, for el whakau ia pailo whakau lava. Ia ki whimanga o lava ki whakau lava le mai o Amerika. A wai le maana ngata le kau le quality. Yeah, versus kama ia sau mai o Asia pe o le Shein ma le Temu le pia i whaikako. There's nothing wrong with that. But kau ki loa lava e se senga o le quality of products. So mako products. It's all mato warehouse I tono America. Ai available la mato o loa e mawhai o na posts le lua se lau over ma le lua se lau atu nuu o le lalangi e la vea ila ma Samoa. So mafuanga la na mato vava ai nei le tau products. And you know, we share results o wale amatanga mai ta ilo te mawhai pe fasua mai Victoria ila na team. But on mato team e pesa mato matele lava le tu fa pisinisi. Ama mato fa onga ina lava mato mo mato ainga le products. And then we're like, wait a minute, or results lea mato lava ia le team le faso atu itua saule results leo mato tala noa papea. My gosh, we are actually sitting because we kept saying no selling required because it's true, we don't have to sell anything. So no one bothered to sell the products. We were just focusing on the business side of it, and then we're like, these products are amazing. the best. I'm like, why are we sitting on these products? And the most affordable products as well. Products,
ia ele isi tu foi ngai fape faleanga ise si a pa a fape o ele o ki fasoa a ka wa ia o lo so fo malolo ina a ngai ka nga ka le kupele fa alu o kai ngo products. Have a look at our products because not only that they're organic e anga nga ka mai America, but they're affordable. O lau se lau mong kupuna e mawai lau package. E mwhaing whaka wai lau package e lima le ongo product e sawai. So, you know, just put some more money in your pocket just by Yeah, ordering through. mai se nge Damien de mai se nge ke mo ka wa ka le swau wa Yes. ka kala Yeah. ngoi for ka ke si wa ka wa ka wo mo lunga ma ka wo mi va ai Yeah. se felicia tu penga you can get a lot more from us for a fraction of the money ngai alu i lau fa tau ngai fa tau elsewhere, but we guarantee you we can show you all the analysis or testings ma mea uma o nga whaatino I product ngai ina ia mele o ngi product la veanga le ngale wa kui mai le kui mai le lau mango au mai whaapipa ai no, these are all tested makuai make sure it's the cleanest the purest product ia awalo so fua malolo ina. Sa lo mo me le il fatsuaya le vaenga le o Mato Products were one of the very few companies ele ma se me ngai na naina the ingredients, the testing, the proof e organic Mato Products certificate of analysis ele geleng company available le la certificate of analysis il public. Why? Because of the Gelo products, but we've got nothing to hide. All those informations are available on our website. Shop, you can click to find out whether this product is organic or umanga approved and tested. Tested and approved iko kongo America. So I fayo approve America. Yeah. Oh, wala lisi masal salonga leke masal saloi. So that's a little bit about where the product is coming from. Lang alefo wilo fafonga Yamato products. Yeah, and our company. Yeah, wanga yeso masal salopongi products be yang ka ngofia mako products ida kalabangang if you get what you paid for. So aka ngofia le quality aka ngofia for le products. So ele saola le that's so fast one right. That's why ele saola Yamako, and there's a reason why we say ele sao il mako products le ka ngofia. That's why we are the best. As simple as that. That's why we are the best. Ai lima whainga e loa. Lea la maka kalangoa ngai product ia be. La wasi ngā kōru ho inga le kaka kalangoa le whiawhingi. E whamau ngi ele mātala le la whai aku we are the best. Because, ele ngata o le lei o le anga ngata o ngai product. O le affordability too for I pole tau ngō fia for I. Ina ia mawhai e oe mau ona afford ia pe mawhai ona whaatauina nei product. I did wonder I lea matanga when I first joined and I start taking the product. Pole ale me wala inga tau ngō fia. I did question that. Yeah, ole tali, ale CEO pole founder in a company. Mga o nga ia ave ese mai ia mea ngal makampania re ingi me foi ngai ni incentives foi ngai nga ole mako kupeale au mai pa elengi incentives foi ngai va pia mau fua lau ka vale mau fua lau trip ke alway oi I San Diego pe o Panama po fe e mea ia o leo e al so oi te pa ka fa oi ele ingi me fa penga so wave ese uma mai tau ma mea uma ia ai kuangale e le kele fo ila se mako it's a commission and maua pe a sell product. That's why we don't have to sell the product. Onga es ka mai marginala I lunga e ka vai ia ngai mela iki. But ole mea nga le inga wha atau ngō fia mai. Ole winga le tala kelo product ia la wha soa tu ale whiawhingi. They're all under $20. 20, yes, under $20. Yeah, to America, but yeah, I think I like tau o le kele usi product go yeah.
ova malilua se lau le kau o le product te kasi. Ia ka ke le whai akua ngā kala. E ao ngā my product. I know o pisins mapenge, ao ngā my product. Pau wala kalai whai aku. Why do you have to spend $200 elsewhere when you can only buy it for $50 or $40 from here or $20 from here? Okay, but Deb, you can share po le ase ka product mua le ka kalangoa le fia. Yeah, ta mata mai le cut support. Yeah, should we start with the cut support? Do we need a photo of the cut support up? Yeah. Yeah, just a photo. Yeah. That'll pop up before I lunga koe. Yeah, okay. I'll get the cut support. But yeah, man, if I saw my love so much fatua, yeah. Ne aso loa ye le cut support. I think this is molisika ko product le isela lumia. Okay, hold on a second. Yeah, this is our cut support. Can you see it? Yep. Can I learn more? Yeah. Open it up. Yeah. Yeah, there you go. Yeah, ko kan kanga e ko ile kako cut support nga e sau le king pusa nga e wrap ka kasi uma ben ko kan kanga e ko individually wrapped uma ia kako e ongo se fulu. So this is your monthly intake. Ma singa atua o lau intake le ko kongo ole king pusa le tasi. Ia ko kan kanga ia ko ile members price nga le ba nga su va tala America. Yeah, kuela ia ma that's so affordable. Now, but that's our members price. Faiele o ese member ia titilo at least tau ngai lalo ifo. Awa ke au kilo lunga au kilo ifo ilalo. Now, kua ia la price. Now, the price for me, price e muri mai. But so tano atu lea o ngā ole propai ale cut support lea Ola ufa so le cut support. Ole a ka ula le cut. Kuso le puta. Ia kua ia description ka ke fiu fai kau e awale me o kau fai kau. Ole puka. Kusa ka ule cut. Ole puka. O le flow aku ai ia tato mea ai se tulo. O ifo ile laku mea ai ma. Mangofo ai se tulo. Ole mea molia ia fa pa e fa lima fa o fa fiku fa valunge ai peoa. Ile aso. Ole mea sa ni le flow ni le tatafi le leil manava. Say too low le fa fonga anga. Now the reason why anga to tele o tangata ingale ai pe kai fa akolu fa lima aso fa ku alu nampa tu riskan ka se too low wale uputu sa onga se anga o kele fo mia pe kami solo fa ngo kako kalangoanga ia le malama le mia le kau kalangoa ia ole mea monia ia a uminga ngofo le mea ai tonu ole puka ai le sawi fafo ole mea tupu ole ale mea kupu pe ava pe uminku ase mea ai kongo le ulo ai le kia ia masa a mafuleanga ma ole ale mea tupu ai a makangi infest ia ia isumu makanga investi a ilo le tino. Now, matau mai tatou, ia ilo le tino. As much as we don't want to think about it, it is true. E tolu kua ngā ilo le tino. Now, o le mea ngā lenga kele ngā iloa le tino, iloa le tino. O le mea whangau kele ngā whaina ai ia tōtonga le tangata. O ngā, ma kua e vai pe mea ai pe iloa le vai kua la mole. Now, o le mea tonu ale nai maua i tatou tino, pe whai e le flow leilo katapo, o le puka. Le puka. Mea langa i ni le kākou, mea le katapo. Lua o katapo le aso, einu le aso. O le telo, o le teimi leia ingo le katapo. So, vai, ia lo koe lua o katapo le i o la upepa lea.
ia umpo o ke mire la ka ngalu moi ia nga ingulo la ia nga e mo le ia la yo ia la wa makanga nga yoile nga yoile le katapo le ia awale ki li ngingo la o le katapo o puka o lo tino na se fa kula la mo mal mele a te e sa mo mal ke le ai na sa wa e fatua I'm listening and se fa kula la kala le o le mali mele o le mangava mamau ke lo kako e reilo o le mele o le mangava mau o le mea mo ya so le ke fa yakula kala se va dia ya será mai alo lai kiki fa apea u ya nga wa fa apea kero akalu nge farka ele se kulo go foia e minga elo pope makwa inga so le se pe fa ya va ngo lo salia la fa kwa kalu aku ai male oka kake kakalo kakafa kule aku ai wakale la vasa fai makuai finga ngal fai baso ere sa la ron fai maso it's so hard. It was so hard. I know now everybody is probably laughing, but it's a true story. As I grow up, I still have it. Constipate fa solo ko kahalungi fa ka ele kengo fo ya o isi aso sei tulo e koia le o aku I makameki ngi le ke mi ora ka ke ele mai tanga koia le o ngama o aku I makameki kalu ele I never knew a yesi solution ngai mia pai ka ko a mawal manava maulea okay ele tatau onga mamau fa apia manava le ia o wa foi la ngala ngoka muso ka ulokinga we yo ka ke la iki foi la loa ma kai loa le ya wa mamau ma ga o ka ba ku o sa o fai lokinga au mai mal fasi nei ba mai mal fasi mori ma fasi mori voi gale pisi o remedies lo makua ya so yeah au langa I work wa mai fasi moli fisi a ko nga ka me ki foi nga le se ka fo so wangi yo ba fica ngisi ka me ki wale ro pole ale mi afa yele o mai lalo yeah but you know what you know ole me mo ya ka ko se ka fo lo la ka me ki ya se mo ka ko ma ko na ole winga la kala e foi ka makukua be ka ko ka fia fa mai akala ko fa mai ba ko vai a ser ka fiolai ina mia ka fa apia ui ka fiolai ia lo ka malo si ai malo ka mea ka lua ka sa wo malo ka malo si but you know pe fa akala fonga foinga you know back then it's a big story for ngale kake mai fa makala because it's true awaka mawa makwa aku sel mele ma wa male tole makwa best friend it's true you know and I thank God for kaile tu for ngale ongo ngi awala now ele ngaka ngi mia ia ole mau conditions e mau ai kako mau le hauki ia e pe ala umuri mau nga vakuile ile kako cat support I am very proud of this ia misi umala isi product kamare ngere misi awai misi loa ia wo ale ko fo le inga ia but you know gut support is very important. Ia ele leile ingo isi mea uma ia e o akwai fo ikala ngoi sis kaimi. I need that kakoka gut support. Ia flow le leiai. Ma ia awa nge infesta kako kingoi I worms ilo le tino. E o mai e o ai kameki e iloa uma e o ai kakamakukua. But the fact is, e kakero uma ke me iloa ngai kameki. Kako we makwale ka uai si le faulala io le mele so you know that's my little sharing about cat support access.
Malo whaasoa a Vicky. E lia lava maha ia lau whaasoa le nei fiafi, but surely e iei fo i sisi o whaanongo mai ei. O loo struggle le tūlanga lea a o le mamau o le manawa se tū lo po le constipation a ea. So a whaapea o le e te maua le tūlanga lea. Wawhe mai le tala o le cut. Ia o le si o lo second brain. O le second brain a tātou e mana o mia le e iei se tasi o te iloa e mau mia le o le e filongia mai ia le feau pe a se tu lo lava le whaaponga o le malo le atunu. E le lava tu sa o atu pe o le whaasoa a e filongia mai i le blood. Ia ua uma na alu whale mai whaile mea vainga nge colonoscopy, all those testing e siaki ei po i eise mea nga i le whaike ke ngā vainga nge maripo le ngai pe kau maua i le bowel cancer. A wao le tama. Ia, ai na inu loa le cut support a mata loa o na ki me kokongu o le system ia po o le manawa po le puta se itu lo ia o a mata loa le o na flow ia le masani wa leto ia se tu langa le o le filongia mai pe a alu i le fale le ta o se itu lo lava le te whaasoa mai la o experience i le mea le o le constipation a la o le mea o le bloating same thing o le vai lea ia maanufe o peo na e sauno e sa o le leila wa oe whaapea lava o ia ai ngata ia so ia ta maiti o la iti mai Samoa e maua i le anufe peitai ina ua e alu loko o loi Samoa i le kausanga le ke ia iulai ai fa e le koa se vai aso loko o loi Samoa ai whaalonga mai ia wo pipiri le whale wale mwhenga o savali I could not walk and ia ngau lala ia ka ngaka mako friends mako ainga ka mako o loko fai mai ia walu loko loi Samoa la wale loko first weekend wo le loko le mpengo savali but then it went on for i mai loko loi langa kolu vai so 3 weeks in Samoa for i mai la au ki pipili I couldn't walk uma wa makalanga popole wa I've been to so many appointments testing ai ese foi ale ese le alo fo le atua because wa makanga fainga in mafau mentally it was draining ia onga o le wa ko le wa le lua masinga o stuck ai fale ka le mpengo sa vali pe kai out of all the testing ele mawai se mai suka ise mai mawai. But one thing that stood up in like testing that stood out in like test for mai, we are not sure what's wrong with you. But mawalunga yo le level of inflammation i ko kongolo kingi. Le polifu o te tono o tonga le tino so mawalunga le level of inflammation o ngā maila i al fo mai mua o le me o la vitamin D o ki kango ingu, which is one of our products, but we're not going to talk about that tonight. O nga walu le lesi fo mai for second opinion o nga lele maua lava so malosi o lako e whai mai fo mai e ingu steroids a whai mai e whai ako le scan e iai ia siama se tu lo le tonu ia le lopo mea la ia le tonu o le manawa o siama ia le matuai o na ia malele. It was so many things le weaker immune system le mawhai lo tino on a fight mantuala tato cut support there's a probiotic cut support so mai lola ke lola me nga recommend nga prescribe med for my o steroids. And I heard that steroids if I losia, but she said you're on a very strict plan. It's a full waso maka kulava le lua e fala au e 1.5 1 up au wangi selling fala au because e malo losi fala au. I walked out I'm like olela steroid but came in there looking out but one thing cut support manga kua I was focusing on the business side of things yes mai lo fo mai umalonga ingolau pelo vitamin D umalonga ingolau steroidless fuluaso then I'm going to prescribe to you the magnesium which is on mangisia mangisia le ingwa isa e kameki Samoa ngaka mai lo le magnesium I knew then ole top selling products that live good ile masina le ole magnesium ole mangisia o fa pelo na me na wing with one mangisia na me fo mai ele mai la sa magnesium ile pangile wa le ke la ngale iwa kala o valu kala at the time valu kala le ka va pe it's only $8 so that's when that was my introduction iko kongu o products here live good ele ako
yaso nga ingoa ia o products. Ai o sa vali. And then I went back to work. I le si vai yaso. A le ongo le fiku vai yaso. O stuck le fale. There's no physical le ke le vai aku se fula lo kingo. Yeah. But kau le mawhaingo o sa vali le kitchen. So that's my testimony o ngā longa o whapea. My God. We're sitting on these amazing products. Who knows lo porque minge neka ke ka lewo ka wale mbenko sa vali ali. So very powerful, very, very powerful products. That's whai mai le ka lai I lewo whaaso a kua maa ua ia testimonies. Maybe o sisi kaimi. Ia wa mai ngisi ka ngā kai whaaso. But Yes. fortunately, yeah, you just have me and her. You just have us. Yeah, us. Yeah. Bloating, constipation, le weak immunity, le ka koe mai so oa onga le okia le vai o le immune system, so mga omia cut support. Yeah. That's right. Comparison le ke le cut support o lo available le taimi nei, let's fa sa mo le cut support. Le cut support. Oh yeah, o le fala a Le le putsa. Yeah. A whapeo lei inu lau whala au le cut support o lo e whaatau mai sisi company ia o lo e fia I lava po pe whapea fo i oele sa inu lau cut support mai sisi company au ngai a oe au a motu la le tama o na wale afford. O nga wakau nga ka pe se lau le lua se lau le kau o le cut support le na e au mai ia o le taimi la nei wa island matu cut support. Now, if you remember, less than $20. These are organic. You can save up to 75%. Le kupele ke whaalua whaakawai lau product, lau cut support, mai lesi company. Just by ordering through us. Even if you order as a customer, le full price oka as a customer, it's still way cheaper than other way products. cheaper, way cheaper, hands down. So here we are. Le share ke ma ua se awala. Ele ngakai organic la mako products. That's another huge difference. Made in America. Ia ai le ngaka fo ilea. Ia e koe ko uai le si vae ngai kongo I lau kanga. Whaakau elping e kong elping singar ka avale te ansau noa ia wiki. Ia ai enjoy lo healthy products. Ia. E isi si mea te whiwha opapoi le cut support before we move on to our next product. Le wala ba ngā mai ia whaasolo aku ilisi. O le aso nei sa o la sekele o le au vaenga ia pisi mai fai mai e manga o le products lea o le osteo. Let's see if I can see. Osteo Complete. Yeah. Osteo Complete. O le products lea e au ngā mopona iwi o lo tino. O keiminge ki ngā ponga I lo kingo e ke alu fo mai e se lava le products po le whala au if au mai e mo mai pona iwi o lo kingo man lo spray lo kingo e se fo I le whala au e au mai mo so onga o pona iwi ese pe alu fo mai ese ale so onga ponga iwi ese pe mga o healthy bones ka ko ia nga lulu ka alonga ia po le afo ile pa nga disease le ke mawailo ia pona iwi lo tino. Well, this is a complete formula. Le wikong o le whangole kasile nga whaaso aku ngei. It's for both, for your joints and for your bones. So, le lai e afoi ma ki whaaso aku le aso ngei ia lesi products there. This is one of our, we have a lot of products. So, po le ale mai ale mau aku ma whaaso ngei ia le products ngai mga o mie o e mo longa se ngase. Ia whai, so tai mai ma ua, ia but we're just going to talk about the Osteo Complete au ngā moso o ngā ponga iwi. Vicky, o lesi whawhita uli pita isiri lea so aku le suka ma le ngungu ia ka koe Samoa o mai o pona iwi. Ke ngā kakawhaalonga ia so I Samoa, whale mai Samoa, whai mai o le whale kipi. O le kele o ngase ia pa mai pona iwi. Ai o ngai mafua mai I kako not only o le kako diet pa o kako nga luenga mai e si I mea mafanga I kako kangaka ia amo ia ngai kako ai e sa whawhae langa I ngō whala ma le anga I kuri so le aso loa I le aso whaso I le osteo Isa lava le saunoanga
Ai pe ole mei lalo ke lo ke mi ngai ole ngungu. Ponga so unga o ponga ivi. Ia awa ole ngungu ia e ka ke lo fai ke lo kangaka e mau ole ngungu. E mau ole ngungu sa o makua le ropo le ale ko inga I've seen people makua le anga e pe o lako fidi le kimu. Ia po ngi mea ai fo inga le trick ai le ngungu me fo penga. But it doesn't seem to have a solution. If you like kaya or for mai nga ole au mai your medication e pe nga relieve ai gaming. But let me tell you guys this. O me your medication e pe nga relieve ai ki nga ole kuli. Ai la kua fa inga ile liver. O le kelo medication ia waku. E au ngai lisi patolo kingo. Ai a fa inga lisi pat. Ole whainga kānga o mea ngeo medication. O mea ngeo supplement. Le whaatau le live good. Lo vai whaanatua. E lea whainga actually it helps the kuli and it as e healthy uma kua ma le liver le mixinga ia ngei whala au mea uma ia watu. E pe ole mea ngai ole whala au le osteocomplete ele I leva. It's a new edition nga saule. Kwa sau ngeia po te sema e anga whakwa autu mai le whala au lea. So it's very ka kouia a mai se fo iso onga o ponga iwi a mai se a tuli makau au whenga le wa ki ngā ngō fie po ole osteocomplete ole pei onga sau noa ia Lucea Jep. Nga mea kau ponga iwi so onga ponga iwi osteocomplete. Ia e sau e fia foi whala au ngai lunga le paronga. Se lau luas fulu ia capsules. Ia a se lau lua se fulu longo winga e whawhala au e inu o le aso we vai ma kwa serious ale kampangi ia vavenga nga sosoangi lau I le mainga mawai whether it be ma ko foi kako worst comes to worst o le cancer o ponga iwe leukemia pe a whale tonu ia pa o le aunganga le osteocomplete e fisosoani ponga iwi o lo tino so onga ponga iwi ia o le kako kingo a kua foi ale work ponga iwi ia wa pipiri fale ele mawhainga savali wale mawa e whainga kale ele nga mopo ka kope a whapea e whale tonu ia kako ponga iwi. So yes, osteocomplete. If you go along osteocomplete, sis. The Australia kai mingai a whapea e tolu iwa tala iwa lima le kau pe a whapea o oil customer. Le tala USD. A whai o oil le member. Ia e sifulu ona tala iwa lima Amerika lo na tau. O tau e kouta te mato. Whenever we talk about le kau ia o dollar value ia o le tupe Amerika ona Amerika sa o le ia mato products. Ia ona whaopopo le iei o le tau au whai o le vai. E whaopopo iei le posto. Le posta kwailau le product I le tunu le te iai. So e fuala e depend la le tau a toa o lau products. Ia include ai ma lau postage. Ia I le nofuanga o lo e la lai. But even including the postage, beata wea o elo soi fo maloloina. Ia o le post mai nei Australia, ia be a ma le sfuta la, masalo pe e tusa foi ma oto ina I New Zealand a Viki. Ia si le kikia ma ko. Ia o le kaulanga o le post. Ia e se o le kele o kaimi e kako ke kuu whaakua ngai lava I o tatou soifu malolo ina ngā mako wo le e eisi a inga na wai kele ngā iai o ke lofa pe ngā whai oi we have stock at home. So a iei ka ngaka ngā o mia wape mai a na e mwhainga o mai whaka wakua. So our cost la includes, our
our postage, ia our service, ia pea e whaatau watu ia mātou. Mana o lama oe whailau oe sfutala membership ma oka lava oe lau vai ki le vasa o kula vai lau oe whai i lau oe doa ma maua lau oe member discount. Ia e mwhai ona watu le link. Ia ke le skala I lava oe ngā sfuka la lava lau membership. That's it. And you can buy your own products. So whatever is easier for you. Ai na ye la si na ye fele taimi na o post a pe on kalangwa ko Victoria. Ia o le pisingisingi ka luai o ngai le o ngai ia inga vai le se wha amalosia. Ia o ma oe whai ma break. Ia whai ama break. Ia lai e maua lava ia le E maua lava tupe. Maua lava le research la. Well, that's the beauty of having your own online business. So even if you're taking a break, ala nga lua lava le pisinisi mo oi. So nga ila si uso nga meli mai lunga le north side. Whai mai mga omia la mai o lona a inga wa diagnose le mele ka ole osteoarthritis. And I had a look. Yes. There's no cure for osteoarthritis. E ki ngā lava ia so ongo po ngā iwi. Can you imagine se ka ngaka e ki ngā po ngā iwi every day? That's a lot. E se le whainga ka. So a whapela ingu ia whala au. Yeah, so I'll come back to that. But anyway, she ordered osteo. But nga o whai la iei, nga ai, o leila osteo. E ma eila ma le seo products ilo factor 4, which is a recommended kale mawale ngungwa if so soang le inflammation o le kingo. Yes. I recommend te ing whakasi lua nga whai mai la io si kenge o nga ia ma losi ia pain free siong ko rua whai mai. Ia mai male nga. Anyway, aso kolo maki nga whai ele o kale asiwaenga lea. Ia o ngofu ala ia mo whakatikali. That was the first time we're all recommending ai le combination lea I sesia. O ngofu mo whakatikali whapea le koe kali mea. I said, mamolo products and I kali file mo mea whai mai I loa moa. And there was no response, but no feedback. But anyway, okay le iloa ngafi, kalako ngafi. Nga whaile makotina my sister and naimoke e whale enga. I meli mai. They say the lady a month later I meli mesi kenge whai mai se koe fia oka mai same supplement mo si o koloa o leoa wale koe aibo o whaisi lewanga uma ia nga yaso po vai yaso kalunga uma ia products a wale koe la ngonga whai mai they were in Samoa nga lenga le koe the whole time ngai Samoa fongkanga la koe kale sia le ai maseki nga and loa koe whaalongo inga wa koe la ngonga ia mga kua there's no cure for osteoarthritis or macro supplements. If it's just le pain, their food or the lea vakule ia nutrients I kokongo lo kingo. If it's just cure mai ma male mai ngale so wa umi o lewa ye wa umi longa le ko ngole ia nga supplements. Wa ko whaalongo inga le kinga o le kingo. O whakua you gotta keep time to but they need time to just keep drinking, let the products do its thing until they can go without the products but then if you know something will work more why go without it do you know what I mean? So amazing products, lots of stories. So my turn. I've known so many people with arthritis. Aka ua fasa mua uma. Bisa aka ua fasa mua arthritis o uma. Gout uma mea uma pol on ki ngā ponga iwi so ngā ponga iwi ka uma o gout sa uma. Anyways, I do have my testimony nga, but o sa ufo popoi kai peole whamole kako a ingu se supplement. Se re whapea nga le kasi a le whangu kūru ngā alu mala koua e malolo e reo Yesu le wha malolo a kako mai e whapea nga vai aku le runga a vela moe nga we ka moe malolo o la utala le whai telo tangata. If it took you years to damage your body, it should take you years to make it well again. Okay, longo winga e lenga le kasir ke me ingu le supplement e kaunga ingu se ia atu atoa uma makoe a ko le malosi malele
But waka ua ia tūlanga lea le osteoarthritis ma. I do have someone here in New Zealand, leanga la ele nga ole, you know, ele nga ole osteocomplete male ingu fo inga ia ile super green, super red, arthritis gone, no more. O langa kalanga lako fo ia se tasi fo yo o mako customers from Samoa ia e ko anga lang whangau e whaakau ia malafo I Samoa. Ne koe ngungu. A mai o kamai ia e pe ia wa aile langi le fuanga o wa e kua kau fori maki munga pi o sor wa akua pai ora winga lau tala. Ele nothing different will happen unless you do something different. Okay, ele se me sui o lo tino. Pele lei, pe a ele tango e fai se mea faupo o se mea lei. Ia o fautuanga nga, ia e ke lei o le se senga vo inga le mole o le ilua, ai le se fa atino. Just get on something. Doesn't matter what it is. Va aiso supplement le au ngā mole. Ia le laka ko wo o aku ka mai au ngā mole fatu. Because this is very, very important. Ia kako super green. Ia whakase vo e super red. But, you know, osteocomplete, a whai o ngai maua o e se maingungu arthritis mi so onga. Please, o le ngā fo ia ma le factor 4, kai pe o le melanga o ngā wa inflame, wa fula, o le kele o meo tatou tino e fula. Ai ka kele I loa aku. Kai pe o le melanga mau ele so ia Deb. E ngā kele I loa wa fula, lai fula, ia to tonu o le tino. Ia alai ka ke ngofu ka kele I loa, po le ale mela tup. So factor 4 is good for that. But o lau fo tuanga a whape o maua se o lau a inga I se maingungu po se arthritis I ke o pola fa sa mo o fa ngungu ngungu la po ma le ngungu la kiki ia fa pe se ma wa le ngungu ma le ngungu pi ia va ai so osteocomplete na me ja ka ko ia wa ia wa ke le au ngai tangata ia ke le pia ma tulanga fa pe nga ia yeah, no telling our fainga. Yeah, anyways, yeah, to be Polasis got product. If you fata alo fatu le malu la tunu fitus full mon tupu ia ilato lo mfayo na mai moi na mai ta live stream on a te live a multiple you know platforms satoria fata alo fatu yeah, welcome. Fiala volo e mai mo mai ai fai lo mai po fiana te mai mo mai ai ia Toria's in Vicky's in Auckland, New Zealand. We are looking at Brisbane, but yeah, Marco team, Toria and her team, they're everywhere. Yeah, le Mato team. We're in the same company, different teams, but we have the same mission. We have the same, you know, love for our people. So we've decided that let's not compete, but let's come together and share these amazing products. Just before we move on to the we move just before we move on to the next products, Toria. I said ko he o ngai malosi o ka ko kung unmelo le suka man ko mo lunga I hope my family don't mind me sharing this, but ole luva ya sotalwai you know we say goodbye to my cousin o ia e mat ole ulu matua o mato first cousins. So o fast food limon type sanga so young o yele matua ya mato first cousin. It was really hard. Was your cousin there e ole time na malolo ai ia failanga dialysis ole what we've noticed nga ngungu mai lava nga yola kiki maua mai le ngungu ala teenagers like ala mo no kako teenagers e whainga kanga control me ai, and I'm sure ye whaikanga mako whapenga e kua lava e o lava e ingu ma ai mea ai e fia ai kua i le whala au e mapu ai i le whala au lea e kali e ki ngā a whala au ngungu wai e whalo ese level so ne malolosi o whala au ngungu se ia o ai ngā o le stage lea whai mai o le whala au piko e silinga malosi a wale ma whai ngā kali ele ki ngā. So o longa o le ko o lua lao si o cousin o le pālangi. And one thing that really broke my heart
because okay, like sharing a lot of cousin products. That's my biggest regret, which is why I inspire Lava okay, to come out and do something. If we can save someone out there. So family kala as ale asking and palangi there, she turned around nile mako kukong poku fa mabaila turn off the life support. And she said, he's been through a lot. So fafkayo lela malolo, but all because o le malolosi o afianga o longa kingo mai le malolosi wala au ngungu for Yes. years. Ele if I made for my me ole ngale ing wat ke me ki ngai, but don't take it as a regular tablet for ngange pa le ngai ingu and it failed. It caused all of his organs to fail. Yeah. Side effect o mafala au guys o lea wa mato faso atu. This is organic supplement. This is not a medication. E ingu ai awhai ngai lisi kuolo lisi isi vai ngolo tino. This is organic supplement. They're good food. That's right. Even ingu every day, mo leso mo lo ngungu maupo na iwi. Ele ai ngisi complication I kuaku because it's the good stuff mo lo kino. So ata awe ya oilo ya afa ya ia fala au ngunga ya wanga e whakupuma I oe, also Austria, So that I wanted to share that. Thank you, Toria. Over to you. Introduce Maple Aliskal, our last products for tonight. Yeah, wangaro pole afule mele. Yeah. That is completely true. Kay peole tu langangalinga we faso mai, I miss tato Samoa. The top two ole suka male makoko maulunga. Yeah, male ngungu. But ole product le la faso to Jamie it really helps for all that. Ele ngata o lo fatu, o le suka, ma le koko maulunga foi. Ia lela se fa singo mo mai ata o le super red. Super red? Yes, please. Okay. Guys, when I'm sharing the products, Olesia sa kwailungal mako website. So let me share again. Yeah, I might get your products. You say so yeah, there you go. This is super red. Okay. Look. Yeah, we'll click on super green after that. But super red here, this is like the basic. So I kong wale live good, but I take it oe ngisi kako product ole live good. For example, I take a product for the ngungu matualampenga. Now keep in mind all overall health. Yeah, I miss fatu. Okay, because ula vale isi totonga litino when a heart stops. Yeah, will stop uma. Okay, and that is the reason why we if you kalangua kwaile kako super rates. Because this super rate here ngā molo fatu. Everyone who has a heart, kang whela ia lumalo fatu, kang whele le ilumalo fatu. A whai o ngā ka lumalo fatu, longo winga o ngā heo lalo fatu. Mai o liska ngā lai kang o ilisiku, mai ole kua ngā vale o lo fata e lo fatu. Ia mo la ko ia le lo piko ku ele fa ku ole ku nga vale o lo tau au nga vale o lu mai fa ile factory. Now let me tell you guys this is very very important. Ako au kilo ile super red all langi ni ingredients le fa ile super red, okay, and it's known for mole healthy o lo fatu. Now ole ke mi ai e poloka aile ia la toto. Ke mea poloka ia la toto. Kele mea whale kongwe oi. One, you can get a stroke. Lua,
oso lo fatu, ia o le kele ngai kangaka, ia e oso ale stroke malwa ia it'll be too late, o isi tangata e oso ale fatu, ia malwa ia le lava se taimi e o e fale mai ma whaienga luenga sosoani e fale mai. But o le super reds, it really helps you with the circulation o le toto lo tino. Ai mese ale fatu, wa le fatu le o mai koko kongu ko e pamu mai fafo. Longo winga, e poloka lo se ala koko, fa le tonu le ngai yo lo fatu e kela ke me poloka mai lunga le i lunga le fai ai se tulo. Ya ke le ala toto e poloka mai fo lunga. Tako, e need to take care more tato fatu because ale le circulation o le toto yo tato tino ia wa fa fengo fia fo isi me uma ia ele ngata le nga o le super red nga ia e fo la mo le super green akaka e fo ye $35 if you're retail but US price ia if you're a member va inga luas fruta la suiva i valima. That's so cheap. O ka stau ngō fie. O product pito ceiling e onga lele. A ia se product e ke afford inga pe mua a apa sau super red, ma sau super green. I'm telling you that because this super red and this super green e au ngā molo tino atua. Ale ngata ngā circulation o lo toto ma lo fatu. Yeah. Ngau o aku waila i e sau osteo complete, sosoangi o ponga heavy, sau factor 4. In fact, kengu mai kamanga, yeah, you know, because I know it need a lo fatu, it need so onga o ka ponga heavy le support, yeah, male, ole ko akelo tangata wa feivo I mako product ngai, wale ko suka. Now, in fact, o au diskaka, wale ko maunga. I'll tell you guys this, no laku for my initiation. Oigo laku ma se fala a is a mega walu ma se fala. Alaku efe mai kala for my. Oh, are you still taking or masa out sa when you fala au fa pe mal for my because I'll get la pisi kwere ngua. Cause la wo mala mai le me tu pupe out sa wing fala nge. So that's the reason why they ko anga fa ka supplements because okele manga o e ingung medication. Manko medication. Ore me mai e fa ngofo file muai o e mole teiminga. Ai ele kiu ai se mea. E kusa ape kau ke a kuere ki ngā ia ai whaale tonu e loa lisi whaale kongu lisi organ o ngai mafua mai o medications here and what happened there was if it's soangi ole ke lela o mako customer well sorry back to my high blood pressure I get with my for my are you still taking your tablet ole high blood pressure of aku Mas a minha vai pegar viola e por lá piscina que ia a foi mais aquela forma aí don't take those again o lo wale leilo toto mai lo wale leilo lo staple lo toto maulunga na moka ko winga la kala ele ke staple nga lenga ko no mo onga o lawa yele nga luenga e fai ele nga kai take supplement super green super red o ngai supplement ya nga ile magnesium D3 K2 o le factor 4 osteo yo que le ingula osteo what I say ya la po que ya le se ya kulia ke anga ko kulia yesu nga la se ki kuli yeah anyways but you know ole autu ole tala vi fai atu pero kana va nothing different will happen unless you do something different. Yes. Yeah. So right after my husband passed away, about 5 years ago, sorry, alus mato inga ola kule mai. We suka va ko inga me ala ge nga fe ola kamaroro ele suka. Ala wo ai suka no. Yeah, pero winga la tala. So and
ele diabetic has been, o la fo o ke lele ti quiz ma le mea ai o ka e ingu mela ka ke fiwa fai ka ulangu mela but thank God onga o product ngai wa mafai onga sosoangi na ko akele ka aka wale ko suka wale o koe koko mawalunga, ele o koe ngungu, mai kelo whala au ngei ma supplement, we say whala au because o le upo o whasa mua ngā o pe aka o supplement o mai whala tua, okay? So, e pe a wha ngā supplement ngi pe mai ele upa langi pe sau rio, pe a ingo ka ko product ngai. Your health would eventually your immune system will increase, your immune system, even your brain cognitive or whatever you call it. Wa maka koe ko ngeki wa maka koe ko ngeki ya vai brain ole. Ya wai ole vai brain male. It's because yes, wa maka koe sharp mai mea whainga luenga long tua. Ya, onga o products ngai na pe yo la utalanga whai atu. Ole kelo product ange, these are like the foundation products recommended kanga uma. Ole ngunga super green, super red. Ngalo wala tai au e kango sa se kasi spungi kongo se provide sa ve wing. Ole ngo fie ya. I'm telling you, kele o isi vai whaapeanga o wingoin, o le ingo ngā kai o lako shake. So le maanga ia o pauka ia ale super green ma le super red i le. O le ingo ngō fie ia, o le ingo ngō fie maanga ia. Ia, e pe o le whaasoanga e wakul kako super green, super red. A e le te tonu ai. Ia le ka kongo e pe ai a whai o maua oe, ni mai whaapea. Please, it doesn't, e ke lema whainga e lua pia e le tango e whatei tai. Kai peo le muli mau le use ia te pision kausonga le ngāni. Ia me siri lau whaasoa atu. O ke loa fui, o le kelo kako, ko ke wā aimelo mo ke whaasoa ku me whai. Kasi al me ka ko ke mawhau e whapea o ia la fu wasu e mai fu i la ko kupe. Ia la whai alo ngā whai mai, ia la fu koe whaasoa mai fu i la mea la wawa. Whai oto, te ai, e peke le whakaua, e maua mako kupe. O ai to atasi. Ele ngawe, ele pe el mako pisiniti pe ele mako whaasoa. Pai o ke alofa ia oe. Pe a whai o nai te maua i mai nei. Ai ke le kango e whai se whainga mō oe. Mo oe a ia mō oe. Oe a e whai unga mō oe. O lau whai unga e te olai. O lau whai unga fo e wawenga e wha aloai. Ia o kala kusa o ia pēla e ole a. Ia o e pe o le winga langa e pe o winga ngala tala. Pai e whai ala tala ngi tangata. A whapeo ngai keling whala au ngai ke ingo a mai e fō mai. O lau whakwanga e ui. Ingung yo supplement tia. And after 1 month, alu fō mai. Whai e ko siaki. Kui lau koko. Kai se ile keimi. Ingua kua oe seki lele. Wakang e ke la kua siaki fō mai. Wa leilo suka, wa leilo koko maurunga me fō mai. Melo la pisi. Ele koe need. Okay? Ai, o ke le makelem whaingwhaki a oe kia i au vai ai. Kia i au vai a misia alu runga lau koko e alu aku ai. Whapea kala ngā te plan whai mai e kia i. Vai, e ai ele whainga mātou vai a te tia i loa. Okay, anga e makele se uma condition o mai i tangata. Mei pio lau mai laua makua i la kala kai lunga le ongo fuku le. Ia a misi au isi lai whakua a maka. Lau whakua a maka. E ke o whai a te tia i. Ai whaale e kongu ai. Ia, nga koe su e mai lola i ole o whai lai mua. But please, I'm telling you guys this. O kelo fō mai. E wakua o koe whaiko test. Au kilo aku fō mai. Ma piosa. Ma ele avea ia whala au suka lea. O makua i seki alu suka. Wai ke alu aku iro koko ngai rua ila ia sa o meana. Okay, but o sa usosoangi ngai tūlanga ngā. Over to you, Deb. Malo, nai a te reta whaasoa nei a fiafi. Mole malo la sinu o lo mai mua mai.
comments po fea lava le platform le te ai so facili po le okaina o supplements po se meti fia fa facili ai pete mana o mia fo i le link e okaila supplement comment mai lava le platform o lo e mai mo mai ai ia mai ale live ia na mau atu le e tali maksusuani atu mo oi ia ai e mawhai o na oka le products po fea lava le vaenga o lo e ala lai ia available la matu products i le ova ma le lua se lau ia atu nuu e pe ona mawhaasoa tua nei fia fisa o le whaasoa a le whantua ia Vicky se o ma ko ia kalua ia le se pressure wengange ia ma ko e mauki oe we don't have to do this, we don't have to sell this, but o le taulongolongo lava e ona o le manatu atu fo i malofa atu i so se tase o lo mana o mia ia le mapusanga ia mai e mawai o tatu tino ia ma le wha manatu na whatua ia awar kia ia u whala au e ino supplements nga e alu le fo mai fai unga ia e lava ma ue kia ia ma ue ma u whala o lela fai Ia maua le fakua makama ue le pima wan ba suka ma o ko ia wa university ko suka ingu la fala au suka mai ngo supplement ia and go check on regularly pe kai masinga me el siaki. Okay, but mole ele o le kasi ale wal kele fo o kako ngale lua i munga vai mala o sole io ngi mia ole hio pa pe fa pe ngale kasi le fangi no ko ingu maoka ko le ai mektano skipi mektano lo makua disi kemi ai se fela se lengi e fa ka wela super green la super red ia matulanga u fa penga se soangi molu se fo maloloina sa o le fasili le fai mai e fa pela ona avea matou oni members please. So apea ole whatever platform le te comments mai ia we will send you the link. Ole link le au watu e fai lau whatau e te alu longa le shop Toria have her own shop, I have my shop. So bakula le link alu longa le shop nga select la your our products. When you get to select la le full price e olo I kole check out ke mina kongi ai. The company will know ele o se member and will prompt you peke manga o e kongi le sfuka la o lau product o lau membership mon masinga lea inga ia e avea I lau whakau inga e kokonge o ele member price I lau oka even your first order. So a whapea like ke opt in e kongi le sfuka lan masinga lea you can cancel it at any time because it's a subscription and ai oka mai lona ia o ile member price ka ungo fee so once you click on that you're now a member, you have your own membership you can't sell the products but you have your own membership alwa wa ilo wa nga ala wa fo wa ye tangata wa mana o e fatawa lato product from you and then all you need to do is to pay a one-off payment of $40 fast fukala one-off e avea ai o ma affiliate then you can use the product and you can sell the product or you can promote. Let's not say sell. You can promote the products. Kay bela me ma o mawiki le fai. We're promoting the product. We don't come in your inbox and ask you to buy products. I hope ele mindinga right now as we're talking, sis, someone is sending me a message to say, sis, have you thought about doing the business that I do? If you're open to, I can send you a video going how it works. I think you know the business. This is the last business that you did. Le'enga kakalango ai e kaunkalako products I will say no publicly while I'm on live. Onga o leke message mai sister. I don't know leuso, but leke message mai a loke live. So I'm gonna answer live. Really, my answer to the proposal lewao is no. I'm going to say no because why? Because why would I sell and promote, same products? Maybe, I don't know if your products are organic, but why would I go, like say for example, this company have a cut support. We have a cut support. I believe they sell their cut support for 160 and our cut support, I can sell to members for either $40 or $20. It's less than that. So
if you're approaching me, okay, ala koe whaile pisingisi le ke whaia and sell the cut support for 160, where I'm already part of a business that we sell the same products, organic, better, for only $20. Why would I do that? Do you know what I mean, Tori? So that's why I'm saying no, because the time of selling overpriced products is done. Like, who wants to sell overpriced products when life is so expensive these days. So I love what I do. There's no pressure from my company products, no points to chase. I can take however long the break that I want and come back and still, my business is still here. So I'm going to say no to any. So Ceci Love, if I make a join as a distributor, no, because I don't want to chase points. I don't want to spend my own saving to buy products that I don't need just so that I can meet that quota. Sorry, Victoria, I know it's not part of our live, but because someone's approaching me now and I'm I don't want to sell expensive products these days. I'm promoting, organic products. And listen, they're Mako products. Look, they're organic. Yes, they are organic. We have proof. They're vegan friendly. They're keto friendly. They're gluten free. They're dairy free. So yeah. And they're people friendly. And they're money friendly. Yeah, money friendly. Okay. I think that's the most I'm telling you, it's good, sis. Okay, loa ye tulanga ye, but it's a no. Plus, we're active leaders of this company. Yeah. So please stop approaching us. There's no way we're gonna come and do the same thing, or even worse than what we're doing. So, carry on with your journey. We'll carry on with ours. If ever time you want to join us, you can always join us, but there is no way we're gonna leave our live good and come and do just the opposite of what we have been preaching the last year. We've been in this business for over a year. Trust me, you just joined maybe I don't know how long, but we're not going anywhere. Anyways, in saying that, sis, ole mangai ole kako pisinisi ngai ole mai sia kako product from mole le malu le tunu whakausau products e kasi lua a makai le mawhainga e lua piale a mata ia a inguingo kwa wa e lua oia wa nga like me, it's like e peia kalu se mea voinga le ale aviaka products o kama kwau kamisia wa ka kelua e kelo isi product e yai fo le mako kofe fa ai fo le lean e burn ai le fat o le kingo e yai le lean e se soangi ma le kofe e se soangi lose ai fo le weight but mai se foi tatou foi ngale you always feel bloated be afa pe umanga ngai tausami yo lo yai uma products e voilà my favorite one e voilà mako patches nga ve kama real patch foi ngale ka sai fa mau va pia e le mako patch ka o energy patch e voilà ma le patch ka o le sleep ma ngai yo ngai patch nga ka ko ye fiu le fiu e kuli ko inga fa moele mo ke la kwala yala ngale ka le va la fa ka o po le la fa ma wele patch e ke ya ke la kula boy kuba que boy que ya que la kula mo kuba ile kule ma no, what I meant, e pe mali e foi ngale, ava pe foi se me fial wer ko inga wa fiu e fa kali ke me mo lo ma kwere mo he nga lo ko vai se sleep patch nga lo fa ka nga ka mi ai hani ya fa ma por pascua e que ya lo la kulo mo al salai la kulo mo vai e ka request sis from my one supplements le nga mole fatu. So that's super red and super green.
Yes. Yeah. O le O super le red ma le awa, super green. o le utu atu i lunga chef olo pe whapeolo e mai mua mai ia e alu lunga le website. The website is on my bio. I'm not sure ia Viki po lunga langa bio ia langa link. But for Yeah. you can. This is what it looks like, and the super green. E o whakasiam ia ngai lua. E whai e lo drink i kai au i le super red and super green. O le si mea e ao ngā, I don't know how to say this, but o le si ao ngā o le super red. E ao ngā mo, how do I say this in Samoan without? E ao ngā mo, e ao ngā mo ngā li a whapea le wa makanga makanga kau wha ngai ngai whawhika uli whai ngai lua mawha leo ngā li ia e mwhai o nā o ngā la super red e whisosoani, i kulanga whape ngā, i ngā ia, because, I feel, when you feel good inside your body, mai malolo inga, i whape ngā fo i o ngā e i low relationship, malo a inga, e lau story le fia whamatala, one of our leaders i Kongo Mako group, Mako team, so o si kenge lea, ma losi o longa suka. So we'll reverse la le suka. Oh, not fully reverse. I think she came mai le kui anga i le afoi. Whala au lo whainanga Tablets. Yeah. But because Nice. ma losi o longa suka, ngā ave ese ai o ngā pancreas, whainanga o ngā ave ese o ngā pancreas, ave ese ai isi kōkonga o longa kingo. Ele mawhai ei la o na toe whanau se itu lo. Ia whamai la, ngā whaile leile lako whakarkalonga o Amerika e iaia Amerika Samoa. E whai lako whakarkalonga mat fōma ia wa involve aku ia counselors e wako e whakalangola ua as a couple. Because ole whamkalanga fōma ai. Whai to save her life, they need to do the operation. But ole operation e ave e se ai o ngā feelings. Po ona langona fo inga le wafa le ngā li. So, ngā iai ia up until i le kaimina whaso e le story at Fingeren Mako Zoom. Whai mai, a si uso lea whai mai o le koe fia moe long ko olua, le koe fia, le koe fia, there's nothing. All she knows o long ko olua, whai poipo leo ka male o lang whangau, but there's no more connection. She doesn't sleep with her husband. She does, o ngā o aia o le condition lea ia, o ngā wawe ese unga ia, o ngā longa kauponga lenga whai a. So her husband go through therapy, like emotion and mental therapy e coachanga ia inga ia ko maule lo fai kongolonga li ongo kongolo o mai a. And she said she started taking the super red o longa mafau faula iai o longa suka malosi manga amia lo o kaloanga tablets cut support super red, super green. Ele iai songa mafau e mawhai e product ngai. O ngā reverse langa leo whai mai kala fo mai. You will not feel any feelings or emotions. No sexual emotions or feelings se i waku sa apelenga nganga towards the husband. O ngā wale ko iai se. Anyway, she started taking super red and super green. Maisi multivitamin. And she said, ke ia walang e deskai awalong ko loe usur kai au po lava e alufenga luenga. I think he leaves at 4 o'clock in the morning. Mai e alua loa ia whainga luenga ala mai ia sau e this whai mai ke ia walang e deskai au alu whaile ki along ko loa. It was something that she hasn't done for her husband in a long time. Ala kulong ko loa la kule kitchen. Like my la coffee they can sit at my hands sit down and talk. It started like that. So I know we're thinking of but maka mai nga wa maka nga yayong langonga pa may nga o ala to a point mga wakulong ko lua lawa mga ka and make herself look pretty and wait for her husband to come home and have dinner mga kukale le dinner. And then their relationships they started taking every steps back to how it all began small steps at the time. Welcome back. Welcome back, man. So that's a story because or products ngay. What never know. If this yung ngali o struggle ko inga ilibay ngalia.
take the Super Red and you read the instruction, the description. I have Super Red can help with that side of things. Yeah, whanonga mai o tau tamaloloa. O le kemia gay o le place o le oka super super green. In your words. Ala bianga ke ala ka e fai o le shake lo makua fai ko halu mai pega. E ke sawa wa vela kulu. E ke sawa vela. Se vai lá e ko aquele lá vai ngai la ka oka Super Red. Yeah, o ke makea ole aso out kako Super Red ma Super Queen live good ngi vai aso o ngara kele o kale asa kal wala mori maulia I actually yai ale fangu fapitoa mota maloloa. Yes. Okay. Yai ale fangu fapitoa. Longo winga fa peo eta ma ya o yai le fa uka Super Red ma Super Queen al matua. Ya o kako oi aierto ina. Ya o kala fole ngole. Let me go back. Vitality or something. Let me Vitality. Okay, vitality. Okay. Yeah. Okay, makiale la umangi ai koe PM mai la foi le ngole. Ia ole vitality. Ia onga make manga nga. Ia nga wa ia o kamala nga nga mo tama. Actually alongside ile vitality le mo tama vale alwa kusi fa finge la ko o ya kamalo la ko perkusinga la lengua. Alongside le ya nga mo tama lo va ai nga lo sukala fa pemer kamalo o ya la wo se fulu wa gare lo se fulu nge it's really Yeah, se fe foi tau tupe mai le ole il fale foi ngai e fa tau mai ai pharmacy le fa tau mai, but these are very good one for you. It's organic as well. Ai foi la le actually Deb yai le fana awel nga alongside Super Red Super Green o le hormone support. Okay, hormone support. Or the hormone support. While we're here, before we move on to the hormone support, look, for le mental and mood and mental clarity. Pe fa pe ko inga ngai mai ka ika, ngai fa ma ko ngi ko inga ma. Le ngalenga ko ngel ko inga o fi ko inga ngo le ko au kilo le ko inga. Longo winga ni nga fa kau ka ko fa pe e so to alua fa kau ni lua fa kau le hormone support mo for finge fa kau se vitality mo lo to lua e fe so angi I hormone ya kau calm down le ko inga calm down le manga that one hormones balance for women. Okay, tato ya tama fa ye ke loa sioko lua ngale aluma ngaka lunga langire le ika ka make kere po ila ika ya ke ya le fa causa hormone balance ngale fa ingwa fa calm down le dalo ai wale paling hormone saltino. Okay, ole kele your products. I think we have nearly 100 products ile. Okay, ai koe fai sisi ka live sisi aso ngore wai kula male Africa live. Ya koe fai o ka ver que lo ngi product. Koe kuli ka o mai ka ko live le se uma koe posta fuera y sisi aso ka koe kalango ai. Ya koe fa opo koe la ko ile sisi ka ko session le. Ya fa tata no atoya tato product ya. Ai mo ngai po manga ko sa Super Queen Super Red o sa osteo. Masau cat support. Ia asalangi lo ele vitality male my Ali Victor okay vai aku mako engalo mal cat support male Australia nga wale ai masau nga me mo muli kusale ole but it's a good thing. I'm telling you guys, there's nothing better than why they say nga pe male pele pe inga
o ngā wafiru ko inga e ulo makua wale koe whaasanga mai koe inga. Ia alo le ngā wafiru po silo makua e varira ungu ma whaiang se vai muri ke se aranga whaasanga koe inga kiwi wale o koe au ki ia. But you know, it's very, and not only we get healthy le kakotino, but also in our mental ngā mo tatou mawhauwhau. Ia mare kako social life, emotional life. Ia mare all of the above life. Yes. Yeah, but you know, but even so, yeah, even for a spiritual life, what believe it or not, you know, ole malu ole atuale o tatou tino. That's what the Bible says. Longo winga a fai fo ila te lotu ai ke o kango e teu fa le leilo tino. Yo ngai ke fa le anga ile malu ole atua ke o kango te ke lele mea alofa mua le atua nga matia o lo tino. Oi o e kaua ere kaua ngisi nga ere kaua fa la vela ve mangisi mea uma kaua mua oi fai faalu mua lo tupe ya oi ya wa fa la vela ya o fo ya a mo wa kupe extra alu fa la vela ve al tupe mua oi wa ele ise a nga e alu solo i tatu pe i fala vela ve kako ia ai me ele makua ma ia e kalo faz skoi inga po me unga ia fo ile la so ia wa ponga ko nga kalangwa ia o pe apa pe o le ire malo si le lo tino pa you know when they fiafi okay no tu lo le uso ya dep ya faftai tere lava fata si mai nei fiafi ai eni si o to fia mau fia become a member o ngalo kanga failau ken kamo ya wa ken kamo doesn't matter. I will sign up vai poder kanga ke fima sign up bike Pawala mea ya a member or even you know of Live Good e tango fie ele product mo oi. Okay, like I said, ma donate o promoting a Live Good. Yeah, it doesn't matter why ya mai tonu I vai poi tangata te fia sign up by. Okay, ya mga umia foli soangi ya valau mai po au po dep ya e kango foi ma ua pasi ngai oi ma ua team nis tangata ia pia tele o tou ia ai manuia tele nei fia lofa mo o tou. God bless to actually so ya dep fa uma fa tai Viki le uso ya Lydia le a foi FC li mai po fe ma wai oe message ia Viki lungo le ilunga langa Facebook ia e mawai oe ia e mawai faltua ia Victoria I Okilani ia fai e se soani ia e fai lau oka ia va alongo oe ia yo asa le fai mai e pingi mare kolo Vai le va per calie me la vaenga io fia ma la vaenga calie me nga o kapa men o le e ta ua tangata yes o le kaua o le makaafa'apea o le te o kaluai o gaikele mako products e le mafai o gakava aku pa o le naunauga fa'anaunauga leiai ia maua ma le uso ia mafaia o se you know at least every week ia mateo mai fai atu le mafa'asoa ia next week we're going to talk about different products as well la ia maau watu pea le au nanga ia se comments mai ia pe apa te mana e te tui fia whaalongolongo ia maua vai aso Sweet. Pe comments mai e sui. Ia ngau mai lola I si member. Fai te fia whaalongolongo pia pe whaapea e mana. Ia lau whaalongolongo mai ma e fia le mapu kalame. Ia ma e fia whaalongolongo mai pe ia maua. Please leave a comment. Even if you're watching the replay, let us know. O le maa ia ma le ki fia whaalongolongo. Ia, we come back next week. Ai ale ai la. A ko le koe wa ai mai le ia maua. Ia longo inga le ingi. E le isi comment o mai ia. Pa, Aleleile kako dep famolmole just to add in there aleleile kako ma o te meo mai ai fa share aku ngalo ka fai aku share aku le kako but please tato ia lunga I pe fainga share atu le nei you know fa ala wiloa ia e fo le teimi ia alu
wa staple foi kako whaasolunga ia makara wako ngai giveaway la iti ke ia whaiaku ia o le ia kako vitality e tasi ia ia unongo winga o le kahaka e mo mingi mai vitality ia o ia waru ia whaiaku ia loa ia kako super red ia o kahaka e mo mingi mai super red ia o ia le naa there's a me for pena. This is where we're gonna go forward from here, Deb. Yes, Mo le absolutely. malu tato mata ile tato po kalamine. Yeah, e le matou page full, e le matou page le na fai e ta ua le Live Good Pacific Circle. Live Good Pacific Circle. So le le mawhai o na live ai te mine. E le whaana no ngā o ina o le atele na live stream mai ia matou po kalame whaake lumanai. So ia awalane ngalo na e follow fo ia maua. Wai le follow ia maua. Ia e le latu le invitation O ai fo i share na latu le live ia oe. Ia po oniso matou team e share atu le live ia oe. Ia o tangata lana e whaila ora Ia ai whawhetai le lava mo le atu whawhetai le lava mo langolango ina o le ma live. You know, there was nothing planned. All we knew is that we have the same mission. E mate fia whaasoa atu. Ia le tā ua fo i o nei e products ia wa ia matu. Lima ia ai a fia maua le susuni products. Let us know more o i nei Brisbane o nā nei e submit e la oka. Ia and a fua fo i te oka e sa. To e latu ai le si oka i le pe a you know, a maito oka ia tele mai lava ma faalu le oka ina ia awana ia in se misi mo i lato i Samoa o lo nga lue mato i Samoa tu faatasi se oka mo masino me so e faangata la ia le ai fi a pe o ele tala le Samoa o e mai mo mai la platform comments ia ona vaile ona a fiso ona koneti tu e manisa mato timi Samoa o lo lato tu faatasia le oka mo Samoa e faangata ia le tupe le fai ungon masina nei ia pole amatango aperila ina ia ready le oka e alo atu i se taimi o me ia mo tātou le Samoa ale ona fo ia ila visa kari Samoa e fai lava e ona whaongale linki oka sa o mai lava lau product i Samoa ki liva sa o aku lava i whale meli Samoa ia Doria i sau fafulanga ele i wha uma ele tase le i wha wha mo lau mo follow us in your team Le ai whātai tele lava, whātai atu fo i sea mātou team. Ia po whea lava le mea o e whaatasi mani e whiawhi a lofa tele mō tau. Not only that, to all our Live Good business affiliates, ia whātai tele lava a lofa tele mō tau. God bless. Awesome. Well, thank you, sis. Thank you for saying yes to this initiative. So, yeah, o ka uale, o ka ko uale o ko tuluma. Whawhaftai mo whawhuna i nolu taimo te loa lewa le fiafi i New Zealand. Ia ai manuia tele lava ia manulonga nei a fiafi mai lato uma lava na mwhaiona mai mo mai. Ia wha manuia tele le atua. Ia tatu te whelua elva yes fo. Ia, God bless you all. Thank you. Have a good night. Safe. Safe.